skinija, šator i kovčeg zaveta. Tablice sa 10 zapovesti koje su Izraeljci dobili od Boga čuvane su kao najveća svetinja. Izraeljci su radi toga načinili četvorougavni kovčeg od skupocenog drveta. Ovaj kovčeg bio je ukrašen zlatnim izrezbarenim figurama i dragim kamenjem. Ovaj kovčeg u koji su položili 2 kamene tablice i posudu sa nebeskom manom nazvali su kovčegom zaveta. U to vrijeme Jevreji još nisu imali hram. Uostalom, nisu mogli ni da ga sagrade, jer su prelazili s jednog mesta na drugo. Bog je tada zapovjedio Mojsiju da podigne poseban šator koji bi se mogao sklopiti kada narod krene dalje, da bi zatim bio ponovno postavljen. Unutra u njegovom glavnom delu stajao je kovčeg zaveta. Ispred šatora je bio postavljen žrtvenik za prinošenje žrtava, a također i umivaonica. Ovaj šator je nazvan šatorom od svjedočanstva, to jest od sastanka. I on je postao crkva Izraeljaca. Mojsije je Arona imenovao za prvosveštenika, to jest za glavnog sveštenika ovog šatora ili skinije. Njegovi sinovi također su postavljeni za sveštenike. Na taj način kod Jevreja se pojavila crkva u kojoj su mogli da prinose žrtve i da proslavljaju Boga. Subota je za njih bila onakav praznik kakva je za nas nedelja, dan Vaskrsenja.